pin i ma ha ki jela ni i ba kanika Facebook account ma kam dai shu ka kamai ka berit hadu tata rei ki don ru ki kamai ki bala long trur partiru na ka account Facebook te balai haba ha ki kiri kila te balai hangi kimla rei ka wei ka dai be kam sim mangin aya ka jing kersan mar kaliang mangin don kam sim sngorit mangin like na ki jing ya ben ya kan tho hoi na kaliang chunga hi ngala sha sibun ki jing kan tho ha po Facebook ma leng baki comments ki jong ki wei ki pat ki bom pat sem la sim ba ka Facebook ru ka dai ka wei na kalat yo kam yo jam Henry ngakwa pat ban om speak ki parlok badon sia ya kam sim ki jing trang ban kamai na po Facebook te tri si tomben ya sha ya kita kijing ba punya kendu nomor ni ki balaya sakmat nilai kendu sibun ma kijing ha ka bangi sak kenau ang sak kan tho bangi sak ben ni kumtai Henry inom pen sap kita nginya be sakmat nang ba nginyo ya so jong ka jing jom te mentah ba hadian bang la ya sya ting la yo sya yo so jong ka jing jom bat ke Facebook la long sya kalat ban kersan ya ki yang kesem ha kapor bangi duna ma tilada ha kapor bangi biang im da duna tham du taru ila nang yo syu ting la yo penem kam ya ka pisa ka bami na Facebook klem da pulut di kapor jong hiduk ta Henry ngi snai ki video ngi snai ki reels ngi sondur tang ha ikam ki jam ki jongi bat ha kapor ka balai te sepet yang ni dengan iya ni ka screenshot ma ya ni ka screenshot jong ki pat break ma na ki ki jela hadu kanu ki kamai nomor lada ki pemi kanu konten su ki ai be ya ka jing kersan ki ai be ya ka jing support klem da ben klem da kan tho Henry ki ai be ya ka jing kersan ka bapura ba kade hi kalat kamai kalat yo kam yo jam leng ba ka Facebook te ku sibun ngin sa nang share ngin nang like ki video mark liang te ngin kersan mark liang nang ba ngin don ka ta jing kiu ha kari ki jongi bangin like na ki jing tuk ki jing kerdu ki baban ni nama ba om don wei ru beri mah ladang hidup kan nuru idam dekat mobile hak percaya minta dekat nak tu ke mobile ka jong pi hila man le eki hapok ke mobile dak bangi pemi eki konten ski jongi ha ka Facebook account ban long kalat yo kam yo jam blai sibun e parlok ni iru ya kini ka wei ka account ma ka bayo hadu khatlai million view ma te petang hapo arku pras ngi kini khatlai million view de ke earning jong kini ka profile ka yo hadu 1000 prap riu point prap nyo tengka te pni i hang ni hapo pe kini currency converter ma pekini kadai ka screenshot na ka wei ka account Facebook ka balayo ya kini ka 1000 prap riu point prap nyo dollars te pekini i ka engagement ka don nyo lak ha 1000 khat lai te ka don ru kani ka net follower lai pun riu hajar riu spa ar pandai te pni i kani ka US dollar ma ka bangla convert syaka pisa India ka te pni i ni pek kadai hadu 100 lak riu nyo hajar praspa nyo santingka te perlok kani kadai tang hapo jong ka arpu prasngi te haba ki jela ki kamai hadu kat ni ma tang hapo ka arpu prasngi ki yo hadu saulak ndri punyo jar praspa nyup sanengka te balai pat ngi hapo jela jongi imla ban yo kat ni rei dak jing kersan mar yang indon ya jing kermen ba sisin kesngi in seyo kumbo yo ki wei pat ki briu ha ki jela te kublai sibon yin senang ya kersan na koi kapor sya koi kapor